Oras salam sehat ubat haganupan ijape nasyam marianan bapainang pay majalohita hatani ne bata pasadehita kurta martonggo mahita. Terima kasih puji-pujian may sembah kunur nami bamu bapa bani hidup niuhur apa bagal ni pagkaholongimu. Nadok menjagai daging pakonton dinami. Sona ege masarihon na perlu bani guluh nami bani panorang on ibagas na sihol ipukah nami perguluhan nami. Sona ege kerja nami sigano pari. Tuhan asiboy tetap nami ibagas malas ngihur. Torangi hamtong-tong perguluhan nami marhite katam. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Calo hamma nami rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata sadarion ay Selasa tanggal 9 November 2021 tersurat bani buku tangis-tangis tolu ayat 26 nama katahon. Diardo sip-sip marpangarapan bani haluahon nakum bani Jakoba. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gatido hita sangga adong manamasa marsukun hita ibagas uhurta. Bahkan sukun-sukun taay ra gadi sukun-sukun sanksi pasal pambahenan ni naibata. Ranita Tuhan ado maksud rencanamu. Radonita Tuhan masih mamasaon. Bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni rigapan sigano pari bata bani sogoton ipatotap uhur sonay age pikiranta. Marimbang loja hita lalap marsukun ibagas uhur pakon pikiranta. Bahkan marimbang loja hita bahkan manguhurkon masinani masa na masaon ibagas parguluhanta atap pusok niuhur peay atap parlajowan peay atap sitaronon peay atap hasombuhon peay. Marimbang loja hita manghurhon masih materjadi on ahama ibalik ni on jana sonahama nani holi ujung ni on diaran hita marpangarapan bani naibata. Aido ase marhitehon ni pengalaman ni Nabi Jeremia on ibagihon hubata bahasa diardo sip-sip marpangarapan bani hatuahon na humbani na ibata. Gatni bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Gatido juppa ope ibagas parguluhan taon halak mangindahi hatuahon ibagas parguluhan ni tapi lang humbani Jahoba lang humbani na ibata. Ay maase Nabi Jeremia membagihon pengalaman iman ni hubata. Diardo sip-sip marpangarapan bani haluahon na kumbani na ibata. Hatuahon bata hapini ay mapitah juppa ibagas haluahon na pinasirsir ni na ibata. Aha maay nabuoy gabedalan haluahon bata ay mamarhitiyon na totap kita marpangarapan na manggulo bani Tuhan Yesus na dumma itongoskon na bata mambere dalan pardiaran bata pakon na bata bapa. Ase sip-sip na imaksud pe ibagas parguluhan taon sedo mararti ay lang makorjahon atap ahape. Tapi sip-sip na imaksud ay ma totap tene hita pasobihkon panorangta, hita totap memberehkon panorangta, hita totap memberehkon guluh taon marparsoran pakon nebata. Ase sip-sip na imaksud ay ma ibere hita panorangta pajumpah kita pakon nebata. Ay ma ase marusut tumangdo hape nebata. Marhitehon ni pengalaman ni Nabi Jeremia angguro kita hape hubani ibagas sanggah ragat ni buena masa ibagas parguluhan taon lang perlu hape ni hita bulisa
lang perlu hapini ipinday hita dalan haluahon atapun jape ay, tapi sip-sip mararti do ay manongot kita, hundul kita, janah martonggo kita, ijay ma ipadas kita haganupan na niarap konta hubani na bata, ibagas na martonggo sip-sip kita, ijay ma ipatuguh na bata kita, ibagas na martonggo sip-sip kita, ijay mahita homa mamikir-mikiri dalan ni na bata si horja hononta, sedo sebalik ni marsukun-sukun so nahadonani ijadonani ujung ni, tapi sahali nari bapay nang nyolongan ibagas Tuhan ka Diyos Kristus dihardo sip-sip marpangarapan ba ni haluahon na kumbani Jehovah na mararti do ay tene barang ahape na sihol iparayak kita bani ganup pangarapan ta ibagas golutaon ipaondos kita hubani na bata, artini ay pangarapan ta ay do na marhorja ase totap mangarap na bata na mambubay guluta na bata na mambiri gugo ku bata na bata na manorangi uhur pa kon pikiranta na bata kuma na mga jari kita pasal dalan si horja hononta si dalanonta ibagas parguluhan taon ay maase bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus anggo adong si pikir hononmu, anggo adong na mangganggu uhurmu, anggo adong parlajuan na roh kubamu, martonggo maham, sip-sip maham, manongot, marndopakon Tuhan in, ase ibagas na martonggo ayham, ijay maham, dapotan guguh na kumbani Tuhan, ijay maham, dapot hapentaron na kumbani na bata, ijay maham, iya jara-jari piyah-piyah ni ne bata, ijay maham, iya jara-jari tondo ni ne bata, sangga sip-sip kam mandopakon ne bata, sangga sip-sip kam roh tarolo subani ne bata, ijay ma jupahan pangarusion kumbani haganup na masa na yalami hita na idopakon hita ibagas parguluhan taon ase sahali nari sip-sip sedo mararti hita lang makorjahon agiaha tapi marhite ko ni na perlu sahali tetap gol-gol hita ibagas tonggo ijay mahape ipataridah kita pangarapan ta bahasa langdong gogoh ta subali gogoh na roh kumbani na bata na mararti doay anggo do mamarpangarapan kita bani gogoh na mararohan humbani na bata totu gogoh na humbani na bata ay mahumani na tetap ipataridah kon hita bani horjatta bani surat-suratta sonay age bani ganupan pargulmitonta sa ganjang niaryon ase andohar matongon nay bata matotap na pasirsirhon haluahon humbata tarlubi haluahon ibagas na mandopa kon panorang pandemi COVID-19 ase nay bata mahumani nabaluah kon daging sona egitun duita ase marhatuahon hita ibagas idop nihur apa holong ni bata amen martonggo mahita. Terima kasih ma isombah kon uhur nami hubamu Tuhan halani ipatotap ham tongon uhur apa pikiran nami pitah marpangarapan hubamu duhasa nagabi haluahon bani daging pakon tondo nami terlebih itongah-tongah ni pandemi COVID-19 halani bapa hama tongtong na mga jari hanami rosi na patudukon dalan natalup si dalanon nami asi totap jupahan haluahon jana jupahan malas niur hanami ibagas pargulmiton nami sa ganjang neron ibagas goran nakmuton Diyos Kristus Tuhan nami jalo hama nami baparapakon tonggo namion amen. Oras mo bata ganupan bapainang selamat marhorja mahubata janah nebata harohan haluahon in matotap
na mambubay parguluhanta sa ganjang nereon. Horas!